Twongeye kubasuhuza kuri mwese mukurikirana Military Story TV, tubabwira ngo ibihe byiza kandi tubashimira gukomeza kubana natwe ibihe byose. Dukomereje amakuru yacu ku bikomejwe kuvuga ku mutwe wa M23 n'ingabo za Congo cyangwa se igihugu cya Congo, ku mirwano ikomeje kubahuza bashamiranije. Ni muri urwo rwego umutwe wa 23 urigamba kwivugana abasirikare barenga 50 ba FARDC na FDLR mu minsi ibiri ishize. Ni mu jambo umuvugizi wa M23 Meja Ngoma Willy yashize ahagaragara avuga ati umutwe wa 23 wa M23 uravuga ko mu minsi ibiri ishize umaze kwica abasirikare barenga 50 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'inshuti zabo ziri kubafasha mu ntambara. Ni nyuma y'uko ku wa mbere w'iki cyumweru impande zombi zisubukuye imirwano muri teritwari ya Rucuro ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 Meja Willy Ngoma yabwiye abanyamakuru ko nyuma y'iminsi ibiri iyi mirwano isubukuye M23 imaze kwivugana abasirikare ba FARDC n'abarwanyi b'imitwe irimo FDLR bari kwifasha barenga 50. M23 ivuga ko uretse kwivugana benshi ku ruhande rw'umwanzi wayo, yanafashe imbunda ndetse n'amasasu menshi. Kuri uyu wa gatatu impande zombi zari zatanze agahenge, gusa Meja Ngoma avuga ko FARDC nanone nibagabaho ibindi bitero bari buyikubite. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo imirwano yongeye kubura hagati y'impande zombi mu gace ka Bugusa. Nyuma y'icyumweru hari agahenge. Mu minsi ya mbere y'iyo mirwano, umuvugizi wa guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwa gisirikare, General de Brigade Sylvain Ekenge, yatangaje ko M23 yabiciye abasirikare 2 hakomereka 5, ko uwo mubare wundi uri kuvugwa ari ukubesha cyangwa guca intege igisirikare cya Congo. Ni amakuru yatumye Meja Ngoma aseka ngo aratembagara ati, mwasinye ku itangazo rivuga ko hapfuye abasirikare hakomereka 5. Genero wanjye nk'umusirikare mwiza, ngira ngo wabonye ibyo twakoze kandi ni isomo. Ndatekereza ko ari umuburo wa nyuma, kandi nimukomeza kureba mu ndorerwamo ko tudashoboye kandi twe dushaka amahoro, mwe ntimubishaka. Nyuma yaho hari iminsi twashizeho cyangwa amatariki, ntabwo bizaborohera kugira ngo musubize inyuma ibyo twabasabye mukabyanga. Mubo bivugwa ko bamaze kugwa muri iyi mirwano harimo Majoro Nsanzimana Innocent alias Yefuta wo mu mutwe wa FDLR wishwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Uyu wahoze akuriye umutwe w'abarwanyi ba FDLR uzwi nk'abazungu yarasiwe na M23 mu gace ka Bugusa. Mu barashwe kandi harimo na komanda w'umutwe w'abakomando baheruka guturuka i Lubumbashi warasiwe mu gace ka Jomba. M23 iheruka kumenyesha
FARDC ko abasirikare bayo baciriritse ku buryo badashobora kuyitsimbura mu byimbo. Ni nako kandi MONUSCO yongeye gushinja nanone M23 kubagabaho ibitero ku ngabo zayo. Misiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO yongeye gushinja umutwe witwaje intwaro wa M23 kugaba ibitero ku birindiro byayo. Mu butumwa yatangarije kuri Twitter kuri uyu wa 8 Kamena 2022, MONUSCO yasobanuye ko ibirindiro byagabweho ibitero ari ibya Shangi bihereye muri teritwari ya Rucuru, kikaba cyasize gikomerekeje abasirikare 3. Yagize ati MONUSCO iramagana igitero cyakozwe na M23 ejo ku birindiro by'abambara ingofero z'ubururu abasirikare bayo muri Shangi Rucuru. 3 bakomeretse bajyanywe i Goma. MONUSCO ikomeje kwifatanya na FARDC mu kurwanya M23. Ingabo za MONUSCO zatangije ibitero kuri M23 nyuma yo gushinja uyu mutwe witwaje intwaro kuyigabaho ibitero kuri birindiro bya Shangi tariki ya 23 Gicurasi 2022 nibwo yatangije ibitero, ariko kuri tariki ya 8 z'uku kwezi ikaba yatangaje ko M23 nayo yabagabyeho ibitero. Iti natwe tugiye kongera kuyigabaho ibitero niramuka itongeye gutanga agahenge k'indi mirwano. Ariko M23 nayo kavuga iti ni mwebwe mwatangiye kunshotora, ubwo twe dutanze icyumweru cyose nta hari agahenge nta mirwano iriho, twagiye tubona mufashe gahunda yo kuza kutugabaho ibitero, nubwo mwasanze gahunda yanyu twayimenye. Ni muri ubwo buryo muri icyo gitero hari hajemo n'indege za MONUSCO helikopta kajugujugu 2, ariko twabashe kuzihasha nazo ntacyo zakoze, zahise zisubira kuko zabonye ko zishobora kuhasenyerwa. Icyo gihe yagize ati umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita yamaganye ibitero bya M23 kuri FARDC na MONUSCO muri iki gitondo muri zone ya Shangi. Arashimangira ubutwari bw'abarinze b'amahoro bashubije ibitero inyuma. Indege za kajugujugu yifashishije muri ibi bitero zagize uruhare runini mu kwirukana abarwanyi ba M23 basatiraga umujyi Bunagana hafi y'umupaka wa DRC na Uganda. Icyakoze M23 yo yahakanye kugaba ibitero kuri izi ngabo, isobanura ko zitwaje iki kirego kugira ngo zibone uko zinjira muri iyi mirwano, bitwaje ko bareze ko twabateye kandi siko bimeze. Ni nako kandi umutwe wa M23 ukomeje gutangaza ko muri iyi minsi 2 umaze guhasha ingabo za FARDC hamwe na FDLR. Ari nabwo yatangaje ko hari umuyobozi mukuru wo muri FDLR nawe waguye muri iyi mirwano, wari uyoboye batayo ya FDLR bita batayo mobile iri muri aka gace M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo. Ariko amakuru ku ruhande rwa FARDC barahakana ayo makuru bagamije ngo gutwikira yuko badakomeje gukorana n'umutwe wa FDLR. Ariko umutwe wa M23 ukavuga uti ibihamya turabifite
ndetse n'amafoto agaragaza uwo mugabo munamujyana, twabafotoye ariko mwamujyanye twarangije kumwica yarashwe, turayafite. Mwese abakunzi ba Military Story TV, dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe kandi mukurikirana ibiganiro tubagezaho n'imiterere y'isi ya none turimo uko ihagaze. Twababwira ngo ibihe byiza kandi mwibuka gukora subscribes kugira ngo ukubana natwe mu biganiro bijye bibageraho bitabagoye, ndetse mukore na comment kuko ibitekerezo byanyu ni inyamibwa biba bikenewe. Nuko Imana ikomeze ibane namwe, ibarinde umunsi ku wundi. Bye bye, nakagaruka.